Atara whātu lau Samoa Entertainment TV mai a pia maana tamua le mei koi tula. Ia tātou tala tue tui loa, e iei sa vaenga o le au whai ngā ruenga whaavai taimi, i au se tālia o mōni mawina mai le whaia o a mionga whaasoli tula whono. Mai ono tue whaafo i mai la tau iei stem tāla whenga iai. Pe tai o mōni mau whaafita auri o lo tupu i New Zealand, ma au se tālia. O le soli tula whono le muri lua se i tulo. Le nā whaapita auri wa api ai au whai ngā ruenga whaavai taimi, ai mai se ai le vaenga, le o lo avatu i Australia, pe tai. O lo mōni mawina mai, le taua i misa, ma le wha o lima. Ai o sao noi le Prime Minister, o ngafa mga ringa whaavai taimi, o ngā lea tinu o Wayne Fong, i se whaatala noanga, ma tamua lau Samoa Entertainment TV. E iaia niki matama i tai, pio na i Samoa e leo wha maoni, i lo lato wā mata i toa lua. Le tātou mta upu po whawhitau, li lo tula i mai nei tangata whai ngā ringa whaavai taimi, lo la watu i Australia, ma New Zealand. Leo lo li putia mai ai pe mai foi na esa no ai lungo o nisi foi ofisa fa sala lau se itoe fa manino mai i a fianga i ai onia ia inga foi o fa tatia mo la to o faia i nia mi o fa solitula fono i tatu tangata fa nga luinga fa mai taimi ia o ye umana ia inga mo nga luinga ia fa vai taimi ia i lato o mana saini lato kong kalati whakito mo ngā luna ia whawaitai. Ia peitai, ia olo ia ina ia mionga le maalofia po na ia mionga fo whaale lei. O whatino ina i lato olo o ia ngā luenga. Ia ati tiro la e tato mitanga lunga te mine. Ia o e te taua na whai e se fufuanga i lato ia. O a ele whaina tupe o ia mio vale ai. A ele se fufuanga i whai ai. Ia tai pela tu langa le e faia la tu te tu o mo fana ni ai o tu lo tu e faia isi a mio ko faia isi kai ko ru e fu isi ko faia la tu fai poi pong ia mata pu e mai lunga Facebook ale fa te tu lo ni io tu nga tu langa la na e ta wen ti ti lo e ta tu matanga ni e me se fu mista e ta un tu e se fu fuanga e le fa talia la po ni no mon fai ai fez por forma para pena o mesmo mua ya alo titilo e ya wa nei to alu ngalo fa vai te milima tausan alfa la a uma lima tausan e to fo ia tangata le ila mi to ya le ne ye e si le ila le urto ya vea ya me se fo ila a faina to ila mai si o tamaita le fo tato titilo tu ye me to si la ye ya le ta ko mai video si no Facebook e me fai so nga kala ma fai fu suanga ia na tulanga fa pena io ne ia mio le lei ma le ia mio ta oloe e ma fai ona watu ma to ia tu no i fa fo ia ona tu mo le e fai la to ai na mata to lo ne o umo na sai ni le la to fa ma mianga po consent la to ia no fu ne ina e fai na tu mai non to ua ia luna lu fa fai ten o umala na ia ma lia nga to lo e alu la no to lo e fa fai su ni se manuia ai fa pera tu nga manuia le uti tiro ia lo ye wo tau no fai se ko fonga da to tanga lu no ia me se ko ni sta ma finga malo ia tau fa muta ana mfaina mai se va le sistemi ba wa mai uma ane wo ma fa ma uma tanga lu no ila to fa ia ni fa fine matama ia mai la to no fa pena o ma martu wa fe tanga te fai ngalo mai Australia a fe lima se la New Zealand alo nga solo la ia alo no ma tena fa fitau le tu lai mai ai le lei fo na lai no ma fo to kala ia Italia tu le o ye se langona ile te tainga ia po le malo foi ola o fionga e amatona fa aititia ona ile ngata o whawhitau lia whapea. Ai ole a umau tātou tangata mālo losi o ai le toto o tātou ile. Ia, na ele titia paseno si kahinga na e whaile a mion na o le fia kama i o, no aku fia kama avi o. Ai le o a fia ai le lau tele o lo o e mana o ngā lui whawhaitani. Ia ua se mana i o a inga na whanau. E iwa sepuluiwa te simale iwa miliona tala tupelea na o ina
ele pulenga ole nupi fa mai sao fanga tana te whainga renga. Ilana tau sanga wha tupe o le lua whelua se fulu. Mai tawina ile si tia lea o tupe mai sao fanga ile lua se fulu pisene. Whatusa ile valu tolu miliona tala i tau sanga wha tupe i matu. O whailoa mai e fōi ele ni poti wha tau sanga lea nupi fa le lua whelua se fulu. Leo o atu ile ona sufa tesi ma le 5 miliona tala ana tupe wha sili o le interest. Mai o le fast food tolu tesi ma le 2 miliona tala o le natupe. Leana tutongi atu iana tangata whaisanga whanga. Ila ni impoti avalea ka atau sanga lua whelu skulu a kani ai. Lana profiti e 5 tesi ma le 4 miliona tala. Tusa lusu tolu kusene le uma olunga atua ina ilo le tau sanga whaitupe i lumaki. Olo ta ua fo ilunga ni impoti avalea. Le whaatele ina o tangata whainga aruenga ua le stala inu ki wha. Ina iai fo i whaiti sinesi o lo tau whai lava e whaamalia ina tu la fono sa whanga. Ile tutongina leo ala tau sawhanga tu ua. Ele ialo ia ile te minese ngau i inga le matai o whenga lea na tau wā mai. Ile paro tala ititi e sanga lua, le sunga whata Ryan Schuster whasanga. Ile whaipule maanu malo le sunga maulolo tawita a mosa. Na pasingi aia le kioko le nsia i lungo le telefoni, ia le sunga whata Ryan, pe moni o toe awe tualo na tangi. Lena whaia whasanga le sunga maulolo, te tai. O le talia whata, e le aise me whapena o tuku vanga na ua whaaui itua, e lana lo ia le tangi, oia ona whaatoa aloa ia lea. Na singia poi ia le sunga whata i na ua maona e ilunga, i so ta ina tele vade sauna ngā maulolo, le avea ilea itua o le tangia whata. E le talanoa maulolo i lunga, so ta ina tele vade po social media, o lo oia aloa ia ai le langolango alo na itu malo, ma whaaftai e tuai poi, i le sunga whata le toe ave i tua lana whaalawelawe i whaai unga o palo talaititi. O tua ia i e whata maulolo i whainga whato sina. Ai i le whata noanga i lea ma le sunga whata Ryan, na ia taua e whaalua o no la whono ma maulolo. Ai le ialo ia lawa se tau nuunga o nā whenua inga. Mai na te mana mia fhoi, whata noanga malona a inga, o loo whaatali iai, a o le whaia sana whaai unga alo ia. O le paro talaititi le asanga nganua, na paro ta sini ai maulolo i le fitu se la wono skuluono, ai o whatai whase la fitu skutoni. O Januari ilo naso tolu skutasi, lea whaatoa a mata imta o pitau whaamsinonga, o le nei fo itau sanga ngalue, lua o lua, alemta ngā rengo whaamsinonga i lunu. O le masina whawatu la ia i lumon whaamsinonga, se te maita i leo e tali i o na mōrianga, o le umia leo ni me toltino, e au fia i matupe ni a wala whaasoni tu la whono. O tua ia le tamaita i leo na whaau ngā ina o tupe tana ta whainga renga whaavaitaini. Lea na avantu iai mo le whainga o lato pepa malanga e au fia i malipotia leo. Nā lia ai whale tonu le nei i na ua tula i stasioni i sa ave fōi i tamaita i leo lea na tupe. Mo le tutongina o lana loan, ai le i o le whale loan. I sa i ringa, a leo o ilo ai, walata i tausanga talu o na whaia lea soli tu la whono. Ele te maita i leo mamoli ai loa i le vai aso tanwai. O lo o i tatala i itua, i lalo o tutunga whaapitoa e pei lea o le saini le ofiso leo i whaleata, whaalua i le vai aso, a o le ita i na le whai le fiafi. Masi na fuatula i ai tali mo dianga leo pasanga i ake ia. Lo Samoa Entertainment TV mai e pia mana tamua le fo iaso, ha o popo ngā tai au i le lofo le tua pasoi fo ia.